6:30 lewat. Ya. Hah? Iya. Dua-duanya. Sama. Sini boleh. Nggak ada orang. Iya. Hmm? Belum.
Turun bos itu. Nanti papi situ. Nanti papi putar kembali. Hah? Cara apa? Hmm? Apa? Bentar.
kau. Sini coba. Siapa tahu bisa masuk. Hah? Apa juga? Kredit. Kredit berapa sih? Tiga. Tiga. Dua Oh, tiga semua. shit. Hah? Balik. Baik. Di mana taruh belum pas. Banyaknya tempat casan. Banyak juga. Sebelah kanan. Situ 30. Kemudian ada wifi. Bisa dapat wifi. Mungkin. Bisa pakai HP juga. Pesawat. Dapat Kak. Tapi Bukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seatbelt. Lift the buckle. Oxygen bus. Hapuskan oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward that. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus A320 is equipped with emergency exit. The doors in front cabin for with the air. Pada saat dibutuhkan, awak kabin akan memberi petunjuk cara pemakaian. This aircraft is equipped with slide roof to be used in emergency water landing. The flight attendants are rotated to use it and we give you the proper guidance whenever required. Life jacket. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam di air. The life you are over the wings. To inflate life jacket, pull down sharply under attack. Should life jacket fail to inflate, blow into the red tips. The light will turn on if the battery plugs in water. Safety car.
Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Super guests, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat bag is upright, the table is stowed, and the window shade is up. Thank you. Dia nggak ada santai kerja terus
Tamu super yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Agent. Dear Super Guys, we have just landed at Sultan Hasanuddin the International Airport, Makassar, Maros. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there's nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Asia.